nagira ngo mbasuhuze mbifuriza ikaze muri Paris. Amen. Yego, karibu nta kibazo. Reka dutangire tugusuhuza wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri channel ya Evangelize Le Monde TV. Imana ibaha umugisha. Njyewe nitwa Felix Harerimana, abamperereye Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa. Murabona ko mfite akanyamuneza ku maso yanjye. Mbaza ngo nukorera iki? Niba iyi video utari kuyireba wenyine, bwira uwo muri kuyirebana ngo umuyoboro 25. Cyangwa se umuyoboro 25 cyangwa se umuyoboro 25. Nkubwira impamvu. Mwagiye mubyumva kenshi ko mu Bubiligi twitegura gukora igitaramo cy'akataraboneka cyateguwe n'umuramyi Alexis Dusabe afatanije na René Patrick and Tracy. Itariki yageze, ni umusibo ryari ejo kuwa gatandatu tukaba twinjiye mu gitaramo. Rero Alexis arahigereye, kandi yawe izatungana. Ese ko aba baramyi baturutse mu Rwanda bakaba bageze i Burayi baje kugira ngo turamye Imana, wowe ugeze hehe uza muri iki gitaramo? Nagira ngo mbasuhuze mbifuriza ikaze muri Paris. Amen. Yego, karibu nta kibazo. Nagira ngo mbasuhuze mbifuriza ikaze muri Paris, kandi urugendo rakomeje tugenda tujya Bruxelles. Impumeko mubonye Paris mubyumva gute? Urugendo rwagenze gute? Twagira ngo mutubwire gatoya ahera kuri Alexis. Turashimira Imana turinze mu rugendo, nirinda abagenzi bakagerayo amahoro. Turashimira Imana cyane yabanye natwe mu rugendo, tugeze hano amahoro, nta kibazo rwose habe na kimwe. Ubu se urumva ufite imbaraga zo gukomeza Bruxelles tukajya gukora repetition? Mfite imbaraga nk'iz'intarenga. Tukwifurije ikaze. Umuyoboro ugiye gufunguka. Imbaraga, umuyoboro urakingutse. Bantu ba Bruxelles, abo mu Faransa, aba hirya no hino, diaspora nshuti z'Imana, yaboneka twaje kandi turi kumwe namwe turizera ko muri kumwe natwe muri ibi bitaramo tugiye gukora. Madame Dusabe, karibu cyane. Urabyumva ute hano i Paris? Uhabonye ute? Uriyumva gute? Iyi concert urayumva gute? Ariko tumerewe neza. Muzamurijwe. Nagira ngo mbabwire ko ubu tugiye gukomeza tugenda Bruxelles kugira ngo tujye mu ma repetition. Abantu bari babategereje barashaka kubabona Bruxelles. Ni iki wamenyesha abantu bari Bruxelles, Alexis Dusabe? Bien. Abantu bari Bruxelles, turabishimiye, turabakumbuye, tubazaniye agaseke karimo indirimbo z'ubutumwa bwiza, amahoro n'ibyiringiro n'umunezero rwose tubonera muri Kristo Yesu. Amen. Nyabuneka muzaze tubane kandi ikibazo kimwe giteye amatsiko, kubona uje kuririmba ukazana na madamu, urabyumva ute? N'iki bihindura mu miririmbire cyangwa mu mikorere? Mbega umunezero, mbega ukuntu nuzuye, murabibona. Sinzi, birangoye kuvuga amarangamutima yanjye, ukuntu umutima wanjye usesekajwe n'umunezero mwinshi. Ni ubwa mbere ngeze inaha, ariko ndabona ikaze, ndabona abantu beza, ndabona abantu bahumeka neza, ndabona rwose. Hanyuma madamu rero, wakoze kuzana n'umutware. Ubu tugiye kujya mu ma repetition. Ahasigaye ni Rue Birmingham numero 54 1080 Bruxelles. Kuwa gatandatu guhera saa 9 imiryango izaba ifunguye, hanyuma saa 10 concert itangire nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane kuza. Rendez-vous Bruxelles. Amen. Rendez-vous Bruxelles. Turi kumwe. Shalom. Na ejo bundi mu gitaramo. Bye.
Evangelize Le Monde Pro serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.